Acara pamasu-masuon Sandro Michael Purba Dohotno Pauli Gultom di Bagasan Sadarion Naing Pukauta Alani Martangiang Nahohom Mahita di Bagasan Rohata. Amin. Marede Mahita. Yesus de bata sayuluhon ma amia kasih seanmu na tinobus ni mudarmu tio matotong tangan namion ia masape na bernit musik say patogorohan nami asaunang ganggu kami aporso hadro lapang marhite-hite goarni debata amam. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di parbadia. Natu mo palangit dohot tanoon. Ale Tuhan, uka ma pamangan nami. Asa hupuji hami goarmu na badiai. Sai panganomu na donan yulan ni tangamu. Martua maho jalasonang. Idama. Sai sangonido tongo dapota pasu-pasu. Halak nama kabiari Jehovah. Sai pasu-pasuon ni Jehovah maho sian-sion. Jalaikon idaomu do akapahopum tubuni anakmu. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na mangaturhon pardongan sari peoni. Di ida hodo dongan namion. Sandro Michael Purba. Dohot no Pauli Gultom. Na marsakap naing marbagas. Jalan naroro nasida mangido pasu-pasum. Atong say tata manasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu jalan ramoti manasida. Marhite-hite pakaholongim. Rajai manasida marhite-hite to di parbadia. Asa mamuka jalan marujung. Di bagasa dame. Pardongan saripeon nasidai. Tangihom matangi ang namion. Alani asidoho tolong ni roham. Amin. Hudul mahita. Marede hita 150 siak.